Nggih kawitin tiyang untuk ngwacan puisi sane ka pertama tiang bakte nenten Sujati oleh Niwayan Yuli Ayu Andriani. Nggih kawitin tiyang nenten Sujati oleh Niwayan Yuli Ayu Andriani. Dinane wengi pedidi ngerasayang manah ring hati sepi punike sane rasa yang jani pedang tanpa matan air sekali damar sane nenten nyunarin hati dini memargi nuju genah sane becik nanging ten wenten sane ledang nerima ten wenten sane satya mau sawitra munyi manis satata kemikan. Nggih. Nika puisi saneka pertama oleh Niwayan Yuli Ayu Andriani sane muda nenten Sujati. Puisi sane kaping kalih sane muda Sang Yang Widi oleh Iketut Adi Andri. Nggih. Kawitin tiyang Sang Hyang Widi oleh Iketut Adi Andri. Ide saning nitihang saning rayanin saning laburin matanai bulan bintang sahaning daging jagat acitya warnanya sane ten kekayunin tan wenten sane uni nanging bakti kesembah wiapake kesungguh nyusup ring sahaning sarir ngebakin gumi ngebakin langit sami pada manunggal. Nggih nika puisi kekarangan oleh Iketut Adi Andri sane memuda Sang Yang Widi. Inggih watah asapunika sane presiden titiang atur niki makeh wenten keuangan lan kekurangan titiang nunas geng rene sinampura. Untuk punika titiang peputang untuk para musanti. Om Santi 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 Om. Nggih susema niki semeton FB sampun prasida miarsa yang titiang jagi ngwacen puisi Bali anyar. Rahayu semeton sami rahayu semeton FB ngiring